burger sa meksičkim vajbom u Srbiji. Nemoguće. Ako ne verujete, pogledajte. Toster iz Novog Sada je na Beogradski burger festival doneo birija specijal burger. A šta vam je sad pa birija, ljudi? To je junetina koja se kuva satima i satima sa raznim povrćem, dok ne postane mekša od duše nakon dramatične latino serije. Poveda je što tu čorbu ne bacaju, ne, ona se koristi kao gravy sos koji bukvalno preplavi burger iz zemičke. Ali ni to nije sve. Ako poručite ovaj burger do kraja Belgrade Burger Festivala, tu upadaju i 2 sosa potpuno besplatno. Mango salsa i nacho. Kaži mi da to nije Acapulco na Lepinji. Još samo da stavimo sombrero na glavu i zamislimo da smo u Acapulcu, da nam uvek nasmejano osoblje tostera sprema Paloma koktel sa tekilom i po kilo limuna uz ovaj birije burger, dok se sunčamo i nožnim prstima žongliramo sitna zrna peska. Ako ne možete sami da zamislite sebe u ovoj sceni, svratite u toster i tražite im